खुरुमजरी SKTV न्यूज़ पर येंबिरिबा पुमनमकपु मेरिनाव इनामना तराम नोकचरी अहानबदा मरुइबा पाउ पिजरी लेंगाकना सिक्योरिटी मतिक चाना थंबिदबदगी स्टेट की बॉर्डर खुंदारिबा खुलसिंगदा म्यांमार बेस तौबा टेररिस्ट सिंगना चंगलकलगा लंदारकली बनी हाइना IPFM इफमगी एडवाइजर असांग कशाना फोंगोक्रे अमसुंग मणिपुर लेंगाक अमदी सिक्योरिटी फोर्स द कुकी जोगी मियाम न थमकिबा चार्टर ऑफ डिमांड सिंग ना थैदुना थमलिबा सि अचुम वायल फंगदनबा थौंगी हाइना कुकी एनपी मणिपुर न मराल सिरकली हौजिक पाउ संदोकन पिजरी लेंगाकना सिक्योरिटी मतिक चाना थंबिदबदगी स्टेट की बॉर्डर खुंदारिबा खुलसिंगदा म्यांमार बेस तौबा टेररिस्ट सिंगना चंगलकलगा लांदारकली बनी हाइना इंडिजिनस पीपल फोरम मणिपुर के एडवाइजर असांग सरना फोंगदोक्रे हौकिबा मेगी तांग तरेत की अयुक पुंग मरी मखाइरोम तारकपदा म्यांमार बेस तौबा PDF अमदी KNAV ना कामजोंग डिस्ट्रिक्ट के जेट चोरो वांगली वजार अमदी नामलीदा लांदारकतुना युम कई कया मई थाखिबगा लोइनना मालचांग कया लुट तौखिबादु लेंगाकना सिक्योरिटी मतिक चाना थंबिदबगिनी हाइना थौदोक अदुगा मरी लेनना ngarang चटखिबा यिंगसन खोंगचट का मरी लेनना असांगा सारना फोंदोखिबनी महाकना मखा तारादुना नामलीदा साब लोइरगा संगादना लेरिबा पुलिस आउटपोस्ट असिदा हेड कांस्टेबल अमना कमांडर ओइरगा पुलिस कांस्टेबल अहुमगा लोइनना VDF अनि आउटपोस्ट असिदा मथौ तौदुना लेरी नेटवर्क लेते इलेक्ट्रिसिटी फंगदबा मफम असिदा खुलाई अमदी ई पाउ फाउननबा वायरलेस सेट फाउबा लेते फिबम असिदा म्यांमारदगी KNFB चंगसिलकलगा लांदारकपा मतमदा खुलाई सुपीदबा इक्विपमेंट सुपीदबा असिदा करमना ई पाउ फाउनदुना खुंजा सिंगबु करमना कन्नबा होनगदौरिबनो मसिदी अदुम सीरो हाइबगा चप मानरे हाइखे मसिदा स्टेट लेंगाकना थुबदा मीटिंग चंगदबनी आउटपोस्ट की युमदी सारे स्टाफ अमदी इक्विपमेंट दिल अमत लेते मरम अदुना लेंगाकना बॉर्डर ngमखै असि यामना लुमना लोहनिंगी मखोइना लमदा मसिगी पुवारीगी ngak लेरिबा पुमनमक ngak सेलिबनी हाइखे Hojik khunja mayam lerise yenglaga koi yamna nungsi mai thandadana leiba haibase hojik Manipur da dunya gadai da lege haiba mai thandaraga fajana solar matam khara pirambasu nate adu mi coaching ko ya loina makta hojik ki mobile ki facility phangra kanda sikumba trade center amada aduga tungi tamakta Manipur ki achauba asama thamba commercial hub ama ICP hangane na leiba mafamse da mobile ki facility leite haibase akhoi state ki government ki khakta natana praja khoi oina ikai rakhre Manipuri चामा वनी इकाई खरे अद स्टेट गवर्नमेंट इकाई ब खंगदरसो अखोय प्रजादी इकाई बन लोइरे अद अथुब मतम द मसे पांथोकपियो थंबियो हाइबसे आइना नुमिक असिदा खुदोंग चाब लौरगा मसे थमजबनी मणिपुर लेंगाक अमदी सिक्योरिटी फोर्स द कुकी जोगी मियाम न थमकिबा चार्टर ऑफ डिमांड सिंग ना थैदुना थमलिबासी अचुंबा वायल फंगदना बथवोंगनी हाइना कुकी जो मियाम के एपेक्स बॉडी ओइरिबा कुकी इन पी मणिपुर किम ना कदम तौरकले ngarang kim ge information secretary jang haulun hauskip na phongdorapda kuki jogi miyam ngasi dia chumba wayal piu haiduna khongjang sangsili adu bulenga gasina manadaba meeting thamduna politics tawduna lady basida kimna miyoibage pifam thokpa demand sing pbu haibani church ki leader ahum hat kibagi thaudok ta chena ba mi hat pasing asi fawba fabangamdri hena sathiri badi kuki jogi miyoi tara mari haus fawba naga sing na fazilaga thamliba sing gi marai bakari oiramgani haibasini fibam masi yamna luragle amadi yabungam loi हाउस सिक्योरिटी फोर्स सिंग नमी हाट पसिंग फानब थीबगी महुत्ता कुकी जोना तारिब मफम सिंग द थीब हुंबगी थबक पाइखलगली बासी अंगक फावी अमरोमदा कुकी जोगी मिचम मियाम मी पाइनब फावरकले सिक्योरिटी फोर्स सिंग न कुकी जोगी मफम सिंग द थीब हुंबगी थबक लेपतना चथरी अदुब एम्बुस तौदुना तमथीन मियोय सिंग हाट खिब सिंग दि सोक्तना थमली मसी अचौब मिचंग मिखाई नाइब खुदोंग थीब अमनी लोइनना कुकी जो फुरुप की इजद अमदी ngaklouda singna boire मिहात पसिंग खंगदोक पाइबसी स्टेट अमदी सिक्योरिटी फोर्स की मथौनी मिहाद असि गचुंब वायल पुरकदबनी लोइनना मफम खंगदना फाजिन की बकुकी जो गिमियोय सिंग कंडीशन अमत यावदना थादोरक हनगदबनी कडिगुंबा तालिब डिमांड सिंग असि मपुंग फान पिद्रबदी स्टेट नत्रगा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स ना कुकी जोगी मफम सिंग द मिलिटरी की थीब हुंबगी ऑपरेशन खुदिंग मक्ता अथिंग बथमगनी
Chairakasida, Chingi Mafam Singda, Kuki Jogi Nupi Sing the security cooperation town of Balako Matamda, I think Bapiba Gitabak Hena, Consilagani. How Kiba Metara Trade Kinumida Waram the Kangpoki district is Sadar Hills Kim Mafam Singda, Kuki Jogi Nupi Singna, Ahinung Til Kaidok Naraga security force Singna, Operation Town of Balakpada, I think Batamduna Lakli. Fima Masina Kuki Jo Sing the injustice Tore, Madinam Taduna Tamna Buhonare Haibatakli Haina Fundoki. The Kuki MP, on behalf of the Kuki Zo people, strongly condemns the relentless combing operation carried out in Kuki Zo areas. We condemn the selective justice that is being carried out under the state and security agencies, which is bringing fear and insecurity, which is instilling fear and insecurity in the life of innocent Kuki civilians. It is right, rather, for the state and the security agencies to investigate, identify, and arrest the culprits of the barbaric killing of the church leaders and to ensure the safety and the immediate and unconditional release of the hostages until these conditions are met. Any unjustified operations, whether by the state or central security forces in Kuki Zo areas, will be met with strong opposition collectively by the leaders of the various civil society organizations and all the Kuki Zo people. How Kiba Metara Manga the YouTube the Jonit Media na Sando Kiba Kuki Tangkul conflict explain a conversation from the Kuki perspective Haina Mington ba interview oduda Tony Singh sit na hai Kiba Pumba Chumba Kudam Changdam Leiba Tongan ba sourcing the Gilaroga Fondo Kibwa from Ngakta ni Haina Kuki Students Organization na Sengdorakli Ngasi KSO na Thadora Pochirolamada Tony Singh Sidasi Masagi Mingcha Tana ba Semjin Sajin Buafam Fondo Pumioy na te Mahak na hai Kibuafam Singh JDUFK official statement amada Pastor ambush tawduna hatkiba matangda thadorokiba cherol da yauduna leirabani wafam sing hairubagi mahak punnam thanaba atamna honarakliba asi yumfam yaudabani lana lamjingna bu honarakpani media gi thabak tawba miyoi amoina mahakna thabak tawba report lawba matamda marik chumba amadi karisu yetsinadana lawba miyoi amani mahakna fongdokiba sing aduda tangkhul naga long TNL na naga tribe miyam da yatliba poram sing insili hairiba asi wakal na sagat panate wafam khudingmak miyam na khangnaraba ngakta TNL na mahaki achumba wafam sing namsin na bukhonari haina KSO ki warolda palagle. Lamdam asida thokliba irang chahi ahum mapung faba numit me tha asigi hauki batang ahum dagi sidri fawba chara henbagi khongjang changsin duna lakibi uripok mayai lekai dagi Jennifer Khaidem gi khongjang handokre lengakta pishin kiba memorandum thabak to onthorak naba Jennifer Khaidem na chief minister gi pukning chingsin kre ngasi uripok apun balup uripok nupi apun balup amadi Jennifer Khaidem yauna Manipur press club ta pangthok pa pawgi mifam amada uripok apun balup ki general secretary Samom Dhrubana hai Jennifer Khaidem na changsiliba khongjang asida mahak masagi fibam soksilak Namara Moiraga, Ngarang Loop Anigi Thomi Sing Nachara Henbagi Kongjangasi, Lepi na Bahizaki. Ngasi Jennifer Khaidem na Lengakta Pisiliba Memorandum Sing Asi Tabak to Ontorak Tabatarabadi, Makal Makakayagi Kongjang Sing Sangsin Kigani Haina Fundoki. Chara Henbagi Kongjang Sangsi Lakibi Jennifer Khaidem Kimakai Degisu, Mahak Nangasi Lengakta Pisiliba Memorandum Masada Yauriba, Demand Sing Atubumatam the Tabak to Ontok Piu Haina, Chief Minister Gipugning Jingsin K. Jennifer na kasi handoi basi miyam na magi health condition na maram ora kanda mamuda handuan bani adugo magi thamoi dadi ngasi su aduma karigumba government na thabak oina pangthorok taba miyam na apam bagi bayok tar to pataragadi akan proposal na sanction dakani haibasi akoy uribo umulo amadi uribo nupi umulo kal usam naraga Jennifer na kasi sanction libo kongjang se sigi matakta akoy atopa kongjang ama soy na sanction ko lakani haibasi Manipur gi makamda akoy pawdamjari Hauzik pawgi marak that natin break amatang luminasi Manipur da hozi class 12 ki exam result out oikre class 12 exam pass out tawraba student singi da makta educate Imphal 2026 na event na messenger event sida India amasung International College and University gi representatives unabagi career clarity gi career coach unabagi
amasung education loan and scholarship details khangdokpagi khudongchaba lawbiho. Lakliba May date 20 and 21 Chandramukhi City Center Bapupara near Job Center da pangthok jagadori. Parents sing na ichaga lakminaduna education and future gidamakta chamam nabukok miners. Heritage Convent, excellence is not just a goal, it's a tradition. Heartiest congratulations to our superstars for their outstanding achievement. The superstars of Heritage and SSLCE 2026 are Thongnauzam Bafna Devi, Nevidita Yanglin, Khoraizam Asrita Devi, Loksambam Nungsimatung, Susma Hizam, Takhelmim Suvasan Singh, Taylor Sapam, Henrita Kangzam, Kumanthem Nina Devi, Mahesh Longzam, Oinam Narotam, Rasika Khulem, Aditya Leshumbam, Alina Hawaibam, Jenica Salam, Lukram Sanayay, Nikita Arambam, Nevidita Larikangbam, Nongmaitem Ronia Devi, Wahengam Hani Singh, Wangkhamim Nijita, and Yungkhaibam Leona Meitei. Congratulations to all the students, teachers, parents, and our well-wishers. Admissions are now open for Standard 11 Science. Heritage Convent, admission open for Standard 11 Science for the academic session 2026-27. Students of Heritage Convent securing a CGPA of 9 and above will receive scholarships worth ₹50,000 to ₹2 lakhs, along with free admission, tuition fees, practical fees, and notebooks. Heritage students scoring CGPA 7.5 and above will also enjoy attractive free SIP benefits according to their grades. For Heritage students scoring below 7.5, admission is available at a flat fee of only ₹6,000. Students from other schools scoring CGPA 7.5 and above can also avail free SIP benefits based on their grades. Secure a top rank in SSE and win ₹5 lakhs or a brand new car for first, second, and third positions. And that's not all. Students securing 4 to 28 positions will receive a cash award of ₹2 lakhs each. Admissions are open at School Office Campus 1 Uripok on all working days from 9 a.m. to 1 p.m. Dream big, achieve bigger, only at Heritage. Break itungda taramnok chiri makhataba pau pisari. Miyoi ba mo ina poklabadi asona taraba miyoi yagi mating pangduna punna hingminabagi wakhalon khanba mathau tai haina wangkai ACG MLA Thangjam Arun Kumar na phongdokre. Lions Club of Imphal Chanura, Lions Club of Imphal City, Lions Club of Imphal Paradise, Citizens Club, Wangkai Kunau Madi Directorate of Health Services Kapuna Kusam Naduna, Wangkai Kunau de Labor Citizens Club ki Sanglenda, no Mugioiba Free Mega Health Camp Nasi Pangtokre, MLA Thangjam Arun Kumar na makha taraduna, Lamdam Masida Thokli Bairang asi Chahi Ahum Mapung Fazilak Lava Fauba, Lenga Kasina Waroshinama Purakna Bakan na Honaduna Lingai, Cherak Asida, Kanglup Amaga Gimarakta amuk thajanadaba hengalakpadagi irang asi hena chokthorokpagum tawrakli karisu khangzadriba micham miyam fazin punsinduna thamliba asi tawbiganu lamdam asigi miyamna nongmada changdraba yadraba potlam sing puthok pushin tawriba national highway sing nongma kangdana ban blockade tawduna miyamda awaba piriba asi makhatana tawdaba fai miyoi ba mo oina poglabadi asona na taraba miyoi singda angam mating pangbagi hainabi thambiyo haike करीबा मैम इम्यूनिटी सर्विस तब चौ थोड़ा ऑर्गनाइजेशन है लाइन क्लबनी लाइन क्लब पादी एक्टिविटीज यामरे मेडिकल की हेल्थ की दरकार हेल्थ कैम्प करीबा फेसिलिटी मेडिकल की फेसिलिटी पीब लाइन क्लब से करीनो कमाय तौरीनो मेंबर्स से मागी तोान प्रोफेशन मेंबर गाने मैम थूना दायित्व लेबा मेंबर्स मैम यानी लोबी पोगदी सेवा तौब यादे वखलों वखलों मानव मैम पुनसिल सेम ऑर्गनाइजेशन अपुनबा सागतम होनबदा चौब थवाई लौरीब पुजिल वांगी ऑनरेबल MLA से अखोई तसेंग हाइबदी वगै केंद्रगी लाइन फाइल हाइबदा Todo itu yang terkait dengan si koi kamu cuma ada khusus nasional mama ini sih saya betul dah lain bagi pangkalan kami thema apa imun singju dah koi siang kisi koi manga pilih
Moirang Kanglairon ga mari lenaba umanglai ama oiriba maru oina laisangbam sagaina iratliba ibudhau nong saba community hall Moirang ACG MLA Thongam Santi Singna mahake MLA gi local area development fund 2026 ki makhada nauna saba loireduna ngasi laikai miyam da khusinakre ngasi khusinabagi thoramadu da Moirang ACG MLA TI Santi MLA gi loina BTI Sorojini Devina sarugakhe ngasi ni Moirang Kanglairon je ekoi ga like who was again I'm school ya go ka ni ko tong na le anu ngasi Moirang Kanglairon le no adu da ye ekoi ga ngasi support se go Moirang se support ko na no le no ka ni le khabar ko ni wali da bi da ekoi ko sa kai me Chaliba tha asigi tang tara taruk amadi tara tareta Tamil Nadu gi Andivadi Indoor Stadium Thali Road Hoshur da pangthokiba kuntra taret suba Sub Junior amadi Junior Jitkundu Championship 2027 da sarugya kiba All Manipur Kung Fu Brotherhood Union gi sanaroi kunithoina gold medal kuntaret silver medal tara humdoi bronze medal manga fangduna championship asigi runners up team Tarak Lehairi Yumbu Odiba Tamil Nadu gi team champion oikre championship atu da medal loraklaba sanaroi sing adu ningombam Roshini Chanuna sword katada gold medal ama fight ta gold medal ama strike moment ta gold medal ama lorakpangamki Ningombam RT Chanuna 50 kg gi category da katada gold medal ani fight ta gold medal ama haurakhi laurakhi sorokhaibam Messi Singh na kg nifu manga gi category da moment short ta gold medal ama katada gold medal ama fight ta gold medal ama laurakhi Kangembam Leribad Singh na katada gold medal ama fight ta gold medal ama funky sorokhaibam Lamyanba Singh na fight ama di katada gold medal ani toisam Chilailen na gold medal ani silver medal ama Dipanjit Mutum na kg ni futaret ki category gi katada silver medal ama fight ta gold medal ama funky Dipras Mutum na kg ni fumapan category gi fight ama di katada gold medal ahum KH dollar se na kg kuntra manga category gi fight ta gold medal ani Y Ganga Chanu na kg ni fu humdoi category da gold medal ama silver medal ani Asem Lenin Singh na kg ni fu manga category da silver medal ama bronze medal ama S Lenin Singh na kg humfutaret category gi fight silver medal ama funky CH Donil Singh na kg yankai category gi katada bronze medal ama fight ta gold medal ama Chingakham Binson Singh na kg yankai nipan category gi katada silver medal ama fight ta gold medal ama Jaswant Ningombam na kg yankai ni thoi category gi fight ta bronze medal ama katada bronze medal ama Laishram Stalin Devi na kg ni futaret ki category gi kata ama di fight gold medal ahum funky Sandam Dinakumar na kg humfu category gi fight ta silver medal ama katada gold medal ama funky Sagrapum Alice Devi na kg ni fu humdoi category gi fight ta gold medal ama katada silver medal ani Asem Korongan Basting na kg kuntaruk ki katada bronze medal ama fight ta gold medal ama funky Laurembam Baluraj Singh na kg kunmapan gi katada gold medal ama fight ta gold medal ama Laishram Sanayai Mitaina kg kunthamapan gi katada silver medal ama fight ta gold medal ama Yumkhaibam Telishan Singh na katada gold medal ani fight ta silver medal ama funky Manipur team adu gi team manager na S Rajeshwar Noiki team coach na Ibotomba amadi tabung na oikibani hairi Aikhoigi umang yumnam khunau na sinduna chatliba me tha asigi tang kuntra mathoi gi nungthil pung ahum tabada Imphal East ki yumnam khunau playground da anirak suba state level 9A site and 14 voiced football tournament 2026 hauragani hairi Aikhoigi umang yumnam khunau organizing committee gi maikai degi thadorak pachero lamagi matungina tournament asi arambam luang khomba amadi akoi jamani na sponsor tawduna makhoi gi lekhidrabia pokpi arambam ongbi tamu leimagi mamingda pangthokadabani tournament asi da saruk yaningba team sing registration form 1000 bagi roiba matamna thasigi kuntere toigani manager meeting na thasigi tangkumapan da pangthoklagani tournament asigi team champion amadi runner of the case prize on lupa lising kuntra amadi kun yauna trophy amasung akhanaba award sing thamli hairi Konthauza Maning Laikai de Laiba U Young Illiterate Guidance Program Club YIGP na sinduna YIGP Playground da chatharakliba Tarataruklak Suba YIGP Trophy 2026 Konthauza gi final da Yachal FC na ball naure mamadi khasan jinbam FC team ani thengnaragani final match thasi gunthamathoi gi nimidang pung 3 tabada sanagani Dreams and teams work together haiba wakhalonda tongan ba team gunthani thoina
ग्रुप निपान सरुक यादुना लीग बेसिस की फॉर्मेट चथरीब टूर्नामेंट की ngarang sanakhiba ahanba सेमीफाइनल मैच याचोल FC na ball naurem na toke FC khurkhul bu panjal ani amada maithiba piki याचोल FC की panjal ani adu dinku na chankhibani toke FC की panjal aduna risikanta na chankhibani ani suba सेमीफाइनल मैच तना खा संजनमम FC na ngairangbam FC bu yamna lakchona panjal manga amada thoiki खा संजनमम की panjal manga adu L Rahul amasung L Premjit na ani eduga Radha Kishore na ama chanki ngairangbam FC की amata ngairaba panjal aduna CH Mairabana chankhibani Housing among asi state asida oikiba inga sagi pau pizari ICAR Regional Central Imphal Patagi Fangba report ki matungina ngasi state asida khwaidagi sabagi chang Celsius degree 18.8 manga oiki aduga khwaidagi ingbagi chang na Celsius degree 10 sinoni nusati awesing manilgi chang na yukta chada marifutaru kamasung nuthildana chada hufumari oiki Housing aroibada maruiba pausing amuka na pizari Laingak na security matik chana thambidabadagi state ki border da khundariba khulsing da Myanmar da based over terrorist sing na changnaglaga landaragli bani haina ifam ge advisor asanka sana phongdokre amasung Manipur gi Laingak amadi security force ta Kuki jogi miyamna thamkiba charter of demand sing na thaiduna thamliba se chumba royal fangdana batawum ni haina Kuki inpi Manipur na maral sirakli Matang asida bulletin solution jare Manipur miyam ki punsida khwaidagi hena maru oiba state asigi leibak asigi amadi malyam gi oiba I pausing gidamak SKTV news bu meeting ta duna lebiu pumna mo po mukahna khurum jare